نرن هجا دما و خوش به كيف خوشم لقلوة بم بو پیشکش کرنا بشکی ج پرتوکا خوا یا بناوی ملای زیری شیخ عاشقانه بجاره امی سر جیانا ملای زیری بآخفن جیانا ملای زیری لجزيرة بوطاني كلها زانينو توري ملاي جزيري جدايك بوا اف هلبستان وعاشق دزانستين اولي ودنياي دا دريايك بو وبهشو راماني خوا برب بيبلوكا عشق خداي بچو جه شانازی جبوی کو بناوی شیخ عاشقان یانجی میر اوینا خدایی بیتناسی ناویوی احمد او ناوی خو دهل بستی ده اشکرا دکه دماد بیجه اربکشتن وربهشتن أمر فرمانات بت أحمد عبد رقيق واقف بين العبيد دفي مال كده وديت كو أو ناوي خو هشكرتك دما كنت بيجا أحمد عبد رقيق واقف بين العبيد هروها دفي هلبستي دجي ناوی خجارك ديتينا دماد بيجا أحمدم سينا سپر پیشبر ديرا فلكي دعوداري تمائيرو تجدحلي وردر أحمدم سينا سپر پیشبر ديرا فلكي دعوداري تمائيرو تجدحلي وردر ملاي زيري كري شيخ محمد بناوي ملاي زيري دهات ناسين جبر كو جزيرة بوطامبو ومالكا هلبستاوي فيكي برچاف دكا دما دبيجة دما جزيري دبيجة دبيجة قولي باغي إيرامي باغي بوطانم شب جراغا شبي كردستانم قولي باغي إيرامي باغي بوطانم شب چراغا شبي كردستانم ملاي زيري دو ناسناف ده هلبستين ده بكارتانين ده لقب شخور كارتانين يك جي ملا يان جي ملي دماد بيجا سركشي شيوئي أرباب وفا نينا رحي من تجدل صهتي ملا بس بمليرة بجفايا سركشي شيوئي أرباب وفا نينا رحي من تجدل صهتي ملا بس بمليرة بجفايا دو ناس نابي خوانين ملا وملي یا دوا نشانی مگو دناسناب یا ملا یا نشانی نشانیت کدت آنیه دماد بیجه داخل مجلس بوی ایشب نشانی لو كخف جامع روحاني لأهل دل نشاندن ماهنو داخل مجلس بوي إيشب نشاني لو كخف جامع روحاني لأهل دل نشاندن ماهنو هون زانن دیروکا زاهینا جزیری
نهسانة وقالك بزحمته و ديروك ناس خوش نزان حريكي بآوايكي آنية دفرد از دبيجم نرينا ديروك ناس و ليكولين بانان دواري ویژه ده دیار کرنا دما زاینا ملای زیری ده جیوازن دست نشان کرنا دما جیانا زیری نه سانه جبر کوته بلگین پشتراست کری درباری جیاناوی ده دست مدنین او مخابن تکسی سر جیاناوی ننویسیه براستی کسی سر جیانا ملای زیرین ننویسندی دماوی ده و تشکی تکز ده دست مدنینه لی بگمانا من نرینا جهمویان نزیکتری راستیه نرینا احمد زوینگیه دما کود بیجه ده سالا نهصد و هفته و پنجه مشختی یعنی هجر مگود نرینا جهمویان نزیکتری راستیه نرینا احمد زوینگیه دما کود بیجه ده سالا نهصد و هفته و پنجه مشختی کو برانبری 1567 1568 زاینه هاتیه دنه نخوا ام تکارن بیجن به 975 ای مشختی ای هجری ای کوچی هنگ دبین کوچی و دس ده کو برانبری 1567 1568 و حشت زاینه هاتیه دنی و دو سالا 1005 ای مشختی ای کوچی کو برانبری 1640 زاینه چویه بر دلوانی خودی و اف مالکا هلبسته یا جزیری و راستی تکز دکه امین ها مالکک جهلبسته جزیری بینن کوزاینا خو تیده دیار دکه دماد بیجه جحرفا ما هو سالمه نهاد در شکل فالمه جحرفا ما هو سالمه نهاد در شکل فالمه اف وك حساب كي ابجدي هي قالي برادرا ام و حرفا حركه جماراوا دين برانبري و دما زاينا ملاي زيري مردرت كذا دما مروف بهجمارا الفابية عربي بان تيبان كوم بك انجام وصادبه ما قلت حرفا معنى حرفا دبي دصد وحشتي ونه ما چل و شش وصال نوت و حفت ما دبي چلو یک شکل 305 فال 111 ما چلو یک سر انجامی وی دکه 975 گوتوا حرفا تبا جماراوات کۆم بکە دەبێت 975 ئەوە هەژمارا کوچزیری دناو کێسمێ فالا خۆدە دیت یعنی مانە گوتبووم فالا خۆڤە کردی ئانگۆ دبێژە من فالا خۆڤە کرد لە گۆری دیمەنێن تیپێ مەه و ساڵێ خۆ دا بزانبم بەختەوەرم یان نا لێ لشوونە مزگینیە ڕزگاربوونێ بدەمن تێکچوونا من ڕاگەهان اف خاچريز مداني اف تيبين ابجد هوس حطي كلمن افراد عربي ده حار تيبك جمارة كويهي وك الف ب ابجد معنى ابجد يك بيد دوي جيم سي دال سي هروسا جي يكي حطاي دبده جكاف حطا قاف دبصل يعني جكاف جي ورد ده يد ماشي ده
جيو بيفي جقاف ورد صد دمشي حتى دقيه تيبا غين عربي قد بهزار اف دماكو ما اف تيبين هاما كوم كرن بمرة زاينا ملاي زيري دركت وجبركو فقيه طيرا حسكري ملاي زيري بو دمان وجيا ملاي زيري بيست قالكي غمجين بو وهلبستك دشينا جزيري دا نفيسي كوتي دا ديروكا مرنا جزيري دياردك دما دبيجه دفرد فقيه طيرا واختاقو بهيست كو ملاي زيري مر رابو هلبستك دشيناوي دا نفيسي ازينها اجورا بخينم ايرو ورن لازم ورن جيران وخلقي هيشتي هون رايكي لمن بكن ايرو قوي قريه متي ايرو متي قوي قري سوسن لمرقا غيرين من حيفا ليفت شكري ايدي بناخن شربتي او ليب لعلين وشكر لوان كيمبون دور خبر صدقاه في غان وكسر حرف عين ولام شون هجرتي حفت عين ولام يكبون جدا حسن وقري ديسا تدا أمر زينب أمر خدا حكي جدر قهي وتي أب مالك أجيرين ديرو كامرنا جزيري دياردك أب حرفا أب مالك أجيرين قو حفت عين ولام يكبون جدا شين وقري ديسا تدا ما ندبي حفت عين حفت عين جماراي حفتي بدبي حفت عين امي حفت ضربي حفتي ضربي حفتا بكن ما جو جمارا عين ما جو تيبا عين جماراوي حفتي ادبي حفت عين امي حفتي ضربي حفتا بكن ليقداني حفتا بكن دبي شار صد ونوت لام حرفا لام سيه چار صد و نوت مانا مگو لام جوابو جدا دوی تویسی هجه کم بکش 490 ما کم مسی هجه کم کر بو 406 شین 306 گری 230 406 امین هاجا همی کم بکن 406 کم کرن ب 306 كوم كرن بدصدو سيه درت كذا 1005 أو كودما مرنا ملاي جزيرية كو دبي مال كده فقي طيرا دما كو شيناوي كشاندية وأب هالبست دشيناوي ده قوتية لقور هجمارة أبجدية عربي أنجام دبا 1005 وكما ناقود درت كذا أنقو فقيه طيران دبيجا دسالة 1005 ايكو جي كو برانبري 1060 زاينه خمگيني بچونا جزيري را بلاف امنها بنار بجزيريش كيجان عشيري او بخاج عشيرة بختيانة اب عشير لجزير ودردور بلافة الدردورة جزيرة يعني أب عشير بلافة جزيري لهن دبستانين جزيري خوندية پشترا بو بدستخستنا زانين لقلق باجارين كردستان قريايا وك ديار بكر جزير هكاري و آميدي تا خوندنا خوا لسر دستي هن زانياران تواكر و باورنامه خوا به جیربون به دست خست مگو لگلک باجاراگریا تا خوندنا خوا تواکر بدو زانینه کت لبا باجاراگریا حتی گو باورنامه خوا گو اجازه خوا ستن مگو باورنامه خوا بجیربون بسرکفتی به دست خست
کارê mamostayiyê di hin dibistanên cizîrê de kir paşê bû mamostayê dibistana sor ya ku gora wî jî li wê ye gora wî jî her li dibistana sor Melayê Cizîrî ji mezintirîn helbestvanê Kurd tê jmartin ji ber ku di ristina helbestê de şarîza bû sedemên serkeftina Cizîrî di avakirina helbestê de gelek sedemên ku serkeftiye ez ên ha ji were hineka li gor dîtina xwe ez ê bêjim yek ji wa Melayê Cizîrî bi zimanê erebî, farsî, kurdî û tirkî jî zanî bû di do di hemû beşên zanînê yê dema xwe de jîr bû di hemû elûma de ev zanist di helbestê wî de diyar dibin ev ilmê ku bi dest xistibû di helbestê wî de diyar dibin xuya dikin ku zaniyar e ne tenê helbestvan e zaniyar e jî haya wî ji dîwanên helbestên farsî yê mezin hebû mîna şîrazî seዕdî camî û tedawî haya wî ji va helbestvanê mezin ê farsî jî hebû çar ew bi xwe ji cizîra botan bû û zaravê botan li nik kurdan zaravekî resen e mîna zaravê Qureyş di zimanê erebî de pênc bû aşiq û êş û azarên evînê dîtin û di nava toreya Kurdî de pêşengê evîna xudayî bû ew yekem bû ku evîna xudayî di helbesta Kurdî de ewî danî yekem bû pêşeng bû tê de şeş ew bavê helbesta Kurdî ye ji ber ku kêşeyên klasîk ewzanê kêşeyên klasîk yên helbestên farsî û erebî derbasî helbesta Kurdî kir bi vî awê Melayê Cizîrî xwe daxuya kirin ku şêweyê xwe yê helbestî û evîna xudayî helbestvanekî tek e lewra di helbestê de dahêner bû Melayê Cizîrî bû sembolek ji aşiqan re û helbestên wî wek neynikê ne ku rewşenbîriya wî ya berf re tê de berçav kirin gelî guhdêr e ev jiyana Melayê Cizîrî bû li gor ku min nivîsandiye di pirtûka xwe ya Melayê Cizîrî şêxê aşiqan e bi hêvî me ku wesûdek jê wergirtibe û ta demek de em hevdû bibînin bimînin xêr û xweşiyê de û em ê carek dî li gel hev bin di babetmî nû de bi xatirê we û Xwedê bore